Guma miringo y'abantu bari kusisiramo ubuhangwa bwensi hamwe n'emyanya yakubere ne leta barambuzi no kwombeka. Aaron Turahi mukuru w'entebe ya katano abwa district ya Isingiro na enda bebembezi hamwe n'abantu ba burijo bombeka nkoko entekateka z'ebyanga ninga zete purani ziri kuragira kwenda ngo habeho entunguka etari kushisha by'ubuhangwa bwensi. Na timu yawe niyo kureba ngu mwatwasa abo kwa mwine staff eri kumara kureba ngu abantu bitu bayombekera plan kureba ngu bitu rentukora byona twabikora plan kugira ngo nyencha kare tutakashanga twine salamu area omucyaro kitu kasanga ugu nayombekaho ugu nayombeka kuri ugu nayombekaha ntwende emyanya mirunje developingire konke developingirwe ahanchi aha plan. We Innocent Atuhire uri chairperson y'C1 wa Kagati Town Council eri kushangwa hansharo ya Uganda na Tanzania irari kirire habwa abantu abarukinga nkungu yo mugera gwa Kagera ekintu cyo kubasa kushisha byo buhangwa bwensi hamwe no mugerogu tugezaho kubashomesa no kureba ngo baguma abo emisiri yabo bagerezayo hare na Kagera konkana ubwo sitandikire cyaka twire bwire buringwa so tuzakongera kumantu tuzaguma kongera kubashomesa so turebeke ngo mugera gwitu wagumana uburebekaje arimpa kijaji uri umuhabuzi mukuru wa mukuru wihanga nshongaze byo buhangwa hamwe n'empinda hinduka yo bwire nagira ngo emyaka yira baramuzi babene birukangira Isingiro kurambara kucira hati omwabo kuba amahanga gona gabega ryo mining ababemba kora yo kuba bahurira mining kikagatebisho then nationally tribes enyingi by the way numbaza kuba surprise reka nkigambe mu kimanyi nka kwabiro movement y'abakufurukito kikagate twakira abantu namwe no muri kikagate abakigana bakizira abanyankoro bwingi kandi nabantu abarumwo yes gunyo mazina n'umukimanyi kandi nabantu abarumwo mu bingi nabo abinji bakaruga Tanzania bakijaje bakajangu n'abanyambo babe bari mu bodomo to kumanya abo bamuha abanyisingiro nibajangwe imbere y'ubwire hindukire munonga ekintu kibaru kushaba government kugira kiyakora twine twari sites nyinjo muri Isingiro yitu kunkabo kugira mbu itewe tukatugarukira munonge nyuma abantu batweza attention kunkani ntakateko ubu nibo bwire bo kugira mu tubase kuteka ibintu byitu no bintu utashitire na munonga utachadvertisingire tikikasa kumanywa kishaba government twereza nkebyo kukoresa ko mukagera yitweji bakaturetera abantu bakatushomesa okushemera kuba turebera omugera gwitu ebikwatirine na background yo mwanya na background ya town council itwe nka town council nyonka me yo mwanya no kurangwa abajenyi bitu bayiko mu mwanya twabaha security taje cyabatinzeho ahanshonga yo nguto nkamwe habinte bikushongere byo burambuzi cyamana Aaron yacorekere ngu haruhe ntekateka n'irindiro ry'enyamisho ya Rekumburo okureba ngo batahe imihanda era abagite kwenda kwenegeze byo burambuzi yo bahangwa nko kuyagamba ahabo kuba turonto twetebekana siza twine entekateka naba Rekumburo naba Mburo National Park tukikirizana ngo batwe gate haza gate ejo iba kuza kutwa ntwenda kukoraho orutindo rwa 3.5 billion umudofuta deep phase ya kabiri orukuza kuba no connectinga Isingiro hamwe na Mburo rambuze omuniki Kagate yitweje border twine honko rutindo rwitoru orkwambuka rukuruga mu Uganda kuza Tanzania n'abantu bingi bo burambuze bakujeho bakurureba hariho ibintu bingi aho kugira ngo ariho na Kagera harimo n'ibinyamishwa nibije barambara babireba ariho n'ubundi ahi batire damu y'amashanyarazi no rukinga biriyo mu district yitso ariho batu wari saba kwija kwega itwentu turatane empungi ntubabudamiza tuta kandi ahabwa cyataro conflicts nkezi ryo mu nsenzi ezindi nibija kubyegera abebembeza babigambira mukoro go kwigura Kagera Breeze Resort yo muri Kagate n'ekigendero cyo kutungura byo burambuzi yo muri Isingiro nemwe hariza district zine byo burambuzi byingi kandi abantu kuba kwejumbira mu kurambura emyanya egi kibasa kongera hantasiya y'abantu hamwe n'entunguka y'cyanga gasha kwa Job Kato. Celebrations rock the house now. All right.